Che tu da me bevo che anche l'autore è piccolo per lì gaya no per nuku bevo che no per no con no per mafu potata che por la mattina me ha che ambiamo e profilo che mettere lì ya quello tutto lì come me che ho un cosa anche l'autore Kalau mea ke mea nga ko ia o e sea nga mani ke ko e talon ko e profolo me talon ni ko lot maafu te ne wahako suponua me ko e fie ka polisi profolo me talon ni wahako tuia e lot maafu Folo ene a fio tu powono ko tu. I he tāpuni o e wharearea o tonga. Aha tu o pure lulu, tahanima o me o no o nima. O ko tuku a whakawheta i ke o tua mafumafi, i he ne tataki o tau te au sia e aho koene. O ko lau maari e le rei a e sea o e wharearea, pare e mia, pirinis ka launi, o ka minista o e kabineti. Ka whakafofonga o e hou eiki no pere, pea pehe ki he ka whakafofonga o e kakai. I he mahina ko osi, na tau whakamanatu ai e pekia mo e toi tu a tau eiki. Ko e taimi o e whakafo o. O kuhange e pe ko e tau whenga ki he whonga merino, ki he hiki o e mawhai, me he pureanga motua, ki he pureanga fo'o. Ka, o ku kei iai pea ai pore whakaaho, ki he ngahi te whito i ka veinga ngā ue mahu inga. Ko e maka whakamanatu o ku tuu i pangai nuku alofa, o ku ne whakamanatu mai, ai whei lau ai whonuani, whakataha, mo ngahi whonua na nau mahu inga ia, i he te whito i ka veinga, o e tau ata ina. Pea mo e whakaamu, e lawa ke tau ata pe ke a usia, e tau ata ina ka kato, na mate aki i he kautaki o e whonua i he kōhiri. Ki mu aini i he tu uta mai a kau misnare muri ki he whonuani. Ko e mahu inga o e manatu ki he kōhiri, ko e tau whakamanatu, mo e ako mi ai. Ko e uhi, ke oa nā to e whakahoko pe e he tō tangata o kō ngani, a ngāhi whihalaki ko ia mi he kōhiri. Ko e taha o tau te whito i whatongia whakakonistu tone, ko e whai to tono. O i kai ke ngata pe i he paanga e pure anga, ka o ku kauai mo e ngahi ngā ue, o ku whakahoko pe o ku i kai ke whakahoko he pare mia mo e kabineti. Ko e whare area ke ne whakapapaui, o ku whakahoko to tonu, pe tari ui, e he pure anga o e aho, ke ngahi ngau e ko toa nau whakahoko. Ko e whai to tonu, pe mua ngahi whatongia whakakonistu tone,
o hapea I he lao, whelave I mo tauhi o paanga ai kau totong tuko hau. Ko ia, ko wharea rea, ke ne whakapapaui, o ngāue a pureanga ko toa, o whakatatau ke he konistu tone moe lao. Ke whakapapaui, o mahino ai whaunga o whakamore o paanga ko toa. Oku whakatoka ngai a ngāue ko toa o whakahoko e ngahi pureanga muri, mo ngahi kau taha whakawaha pureanga, o tau whingaue ak whakataha ki he langa whakalakalaka e whonua. Tuku ke whakaosia ke whakamanatu ki he whareni pia mo e whonua a whikau me ngai whikau e hongofulu. Whikau whika whaa. Manatu ai asa pate ke tauhi ke tapu. Koe aho e ono te ke ngāue o whai ho ngahi ngāwha kehe kehe ka kahono aho fitu koe sāpate a Sihova ko ho o tua. Tapu, ho whai ai hamomo I ngāue. A koe mho whanau tangata, pe whanau whewhine. Ko ho tamai o eiki, pe ko ho kaunanga. Pe ko ho whangamanu, pe ko ho au nofo o kuiho kolo. Whekau whikawalu. Oua nā ke kaiha. Whekau whikahongofulu. Oua te ke manu manu ki he whare ho kau ngā api. Tau whoki pe ki he otua, na e tuku ki ai ho tau whonua, ka tau hao, tau ataina, pa ne whakatu maaria ki tau tolu. Tupo ono, ko e tu e o tutonga. Koe lawa ia e tāpuni whara to whare. Kano tuku mai e whorofora ko ia mei e tarani o me ato ai a lot maafo. Ai e whok pe moro te wano, pe pe whoki ki a lot noku. Ka kain kuna o me ato. Ka e whokakato ai tutuni ko ia I whareria e whamalu ai sea ki e kau whawhe pe moe a honi. Ka ke ka koe e tutuni ka ange koe koe whorofora ko ia e tukumai me he tarani. Ai mahino mai ko ia ai tu ko ia tu lama to no whamana tu ko ia ai pekia pe mo to tu o mahino mai ai sio ko ia kwange ha whakafo o pepe papo ko ia ai tau tu ai pureanga motu a ina dili ko ia ki pureanga fo o ma ke tu nga ko ia I taimeni o mahino ai sio ko ia I taimeni ai makai ko ia ai tu o ai fono o to ni mai ki to ngani pe be poki ai ta pa ko ki tau sio ko ki ai I ngai a honi ka mai be poki ai tu ko ia ko e to kanga ke fomana tu mai ngai me u to ton ke fonga hoko o fota tau ke tu tu ne ko ni su to ne be mai lao ko e fai to ton ko ia mai pa nga ai pure anga pe be ngai ngau ko ia o fonga hoko pe kai fonga hoko e premia be mai ka pleti ke fonga hoko ko pa ke tau tari we ko to ke ngai ngau ko to nga fonga hoko Pero bao ke tau tui mo tau kotoa. Ko ngai tu ni a konstituto ni ke foka hoko. I tu mai ko ia I lao o whilawe I bangawe kotoa o tau vai kono toa nga I ai paanga ko e o tuk mai o totongi e kakai ki e pureanga.
Porque le tu le porque e ta mini ke ta so ko ia ko hai e ta riu ko ia ke ko le studio ne be mo e lao ka ko ta wa kai to ko ia ko ha ai me nga ke ai pa nga mo ha nga ta wa te ta so ko ke o mana tu mai pe ko ia o hange ko ia ko e tu ni ko ia ko a se ka o no fa fe la ve mo sa pa te ke ta o ia o tapu ko ia ho no ka ke vai ho nga o ke a ho no fitu ko a ho ia o si ho va ka ko mo whanau tangata mo whanau whina wha manu ai au he uki ho api mo kina toro ko toko e koe aho ke tau ke tapo o po mai ke ai pe mo whika hono walu o ua te ke kai haa mo whika hono o fulu ke tau sio katoa koe ke ai e manatu ke tau hanga tau hi koe o tua koe a kutaki koe forofora e ne tau ma koe a e haani a koe wa wanga mahi ma pe whangi taim katoa e whangamara o koe a se a te nau whiri ai moa komiti ke nau whai e tari forofora pe i tō preluru koe a koe uka u e huwhi ai ai tō whanarea ki he wanoa wanima koe whatawangi nea ulerea tō ai whai whatongi a koe a me he whanarea koe a o tonga i e pōpongini whatau pe i e warwhitu koe ni maa pe pe whoki ki live stream ai Broadcom FM broadcasting kau whai whatongi a koe a me whanarea i ahoni katane na tohi pita taka fua pe saki e whamo ki oa Fudare u te fua ko sa solaka mo mea